anggota DPMJ se Jemaat Ulubu Usa ni Fosu Mangima basi meto mana goi dratal kusema sino obulo banahia andi ni Fosu Mangima. Jadi no amboto saai badududa ada dani ba tola obulo ita banahia andi ya iya da ba apa balik ke da zatu ada andi inaga ibe ya iya da tanggal Fele 5 bawah si 2 ada bahiza ua ya aga iranonia he onomatua daufa bahegoi ononia ono alavi daufa bahiza baba afabalinia keda baya aga iranonia ba mamani ua bangma meno da ginete nite he gelo balangi kenia ada dauni sino itego kenia lo balangi yo tarai me tubu iya ba abai ari pawa ba abai ari ginete sino itego kado kenia lo balangi ba di asonia baguri danu ande beradana ya agak iranonia no rela da aga ya no rela da aga basi mana gida aga ya aga iranonia baba magi masa tua ma ade ua no puas gida aga babo dorogenia ya aga ya tarai irano da aga irege ge ifalua ke mazisehi ifangowalu da aga ba ibe ege ni hale nononia ono alabe siapa nama anda sawago anda berada ini ba apa Bali kema zatwama ande bahada iya zinangia lala halewe ni falua he moroi ba adat he moroi ba agama basi manegoi moroi ba pemerintah ya ya aga sisa buat keluarga ya matema si fau fa uha hau dede ande lala halewe ni falua basi bomi ande ya da masyarakat bazolohe acara basi medo manegai baza malua kebaktian ya si manegai baza malua kebaktian ke membazi bomi andre ba si medo manegai moroba pemerintahan heba ada masyarakat mana ada zinanya ni falua matemau si fau fa asifi dede si fau fa atule dede ba si fau goi fa uha hau dede tegeda ni fa imama sawagele mafuli mawa ita yahubu salam lau siapa nama ada sawagele mehede famohaga muriba keluarga dre ba do zita ita sinoblo ade no boto bade dada ba alewo da ba buni andre eda baba maana bagi satwa da sino kauni lo balan ia dai ta tohuga sinunu pangandre ni olohesi zatwa ne keriso bapa madama riziga ke zatwa ma mabegina